ndiko vatanganedza kha mupondi vathu uri kwamba nga mupo unga vha thusa u ḓivhuyedza na khotsi yashu wangei ṱaḓulu. Mupo unga ri thusa uri ri kone u vhona maanḓa mudzimu. Nature can help us can remind us that God is powerful, our creator is powerful. Mupo unga ri humbudza hezwo zwithu. Kha vha ri ndi vha vhudze the symbols of Holy Ghost including water, the symbols of the Holy Ghost including clouds. Cloud is one of the symbol of the Holy Ghost, including dove, fire, anointing by oil, wind. It's one of the symbols of the Holy Ghost. Hezwi zwi nga ri vhuyedza tsini na mudzimu, zwi nga ri vhuyedza tsini na khotsi, uri ri dzule ri tsini na mupo. Majewishi vha tshi nyaga u rabela vho vha tshi thoma vha bva ḓoroboni vha sendela fhethu hune a vha tsini na maḓi, hune vha sathu thoma u rabela vha thoma nga u ṱamba zwanḓa, zwine vha zwi vhidza uri prosuke, zwine zwa amba uri prayer addressed to God. Huna zwine zwa vhidzwa upfhi tafila zwi sokou amba uri prayer, tafila zwi sokou amba uri thabelo. Huna thabelo dzine vha nga sokou rabela, vha nga kha ḓi rabela muthu, vha nga kha ḓi rabela tshitanda, fhedzi huna thabelo yo no tou vhidzwa upfhi prosuke ndi thabelo ine i vha yo tou livhaniswa na mudzimu. Zwino heyi thabelo upfhi vha tea u thoma vha bva ḓoroboni, ngori dzi ḓorobo dzi na mimuya yadzo. Vha bve ḓoroboni nahone vha sathu thoma u rabela, vha thoma nga u ṱamba zwanḓa. Mupo ndi vhathu, tshanduko Ramuṅanga.